media gi material mai tha bai se it's very unfortunate yamna kudong thiba yamna akoi khalam da habidi media habidi press habidi all over the world akoi media lai de kamai hingdom na hojiki matam sida state sigi lamdam sigi sarkar lai ribina number 1 da akoi demand amasina close all gates within the state to prevent illegal money collection from vehicles on the roads akoi gi manipur sigi lamdam manung sida leibirba national highways asian highways international highways manung sida illegal tax collection tawba gate mayam si sarkar na close to view thing view haiba number 1 kui demand ma ani subasina implement effective transporter safety to avoid further damage and prevent accident asumba akoi gi driver sing da mentally physically harassment mayam piraga lairagadi accident su moi su tumba saba khangdana moi chatlibina accident su thokpa yai moi physically harassment mentally harassment mayam lapna they will not be able to concentrate on the work driving obviously it's another level of duty mani moi na tawrise mayam bu save to ge mayam bu pizza bitha ke na mayam bu darkar du deliver to ge na maina katho ka sacrifice to la drivers mayam si safety wise yam number 1 point na mani ai sisu safety measures sarkar na lokat piu ahum subida establish a formal complaint mechanism for reporting illegal tax collection and harassment sumaina illegal tax collection amadi harass tawre suma problem lai re habda complaint tawba mafam kanada complaint taw ki se haisu hojik sarkar na adumba mechanism su create tawbi da koi awaba ma lai re adna transport department ministry kanada kanai kamai da adumba window ma single window ma open tawbi re ga si lai re si area da sumai lai re haina adumba hojiki 21st century sida on app application ki through the message ki through the akoina monitor tawbi yaba sarkar gi mechanism ma su create tawbi web se akoi gi demand ma akoi concern authority da thamjari aduna leibiriba leibak sigi lengak sigi pubiriba leaders mayam sina akoi gi awaba se angtang discuss tawbire attention pibire heraga ngasi gi thoiba thoduk mayam si settle tawbina ba moigi attention se koi draw tawjari all naga traders association manipur sina luching le heraga koi tampak ta leiriba koi chinno maitai singi su koina darkar oiba ching chinjak sumba life saving drugs or anything akoi essential basic essential items mayam se akoina pubirakta sumai la awni adu sida akoina hojik face toriba challenges se not only in the hill area da nataba koi tampak ta lakpa koi sida chinno ai noi mayam na mana aduna haiba nataba mi gra anti social oiba elements kar lei koi tampak ta leiba koi chinno singi group mayam su disturb to mayam lei ching da su mayam disturb to mayam lei aduna not only hill valley ani maksida leibiri ba mayam sina angtang khoi bu akoina tawriba thabak si akong support to view we are not only doing for our good mayam gi damak ta seva tawribani aduna tampak ta leibiri ba chinno mayam ching da leibiri ba chinno mayam sina support to birega adumba driver bu harass to bo transporter bu harass to bosi ngasi dagi ti angto lepio haibisi amu hanna media dagi thongda haije boire adugu loina na ngasagi tang 3 ta august tang 3 ta thaki mai thaki bo pot to lemholi bo thaki du thakre lemholi bo pot to di concern ama individual da or owner da return to bina vibe se koi media dagi thongdi so haininge plus ngasai media gi material mai tha vibe se it's very unfortunate yamna kudong thiba yamna akoi khalam da habidi media habidi press habidi all over the world akoi media like de kamai hingdom na hojiki matam sida